Pemirsa Kober Sesunan Pura Meregan sampun kepundut nuju Pura Petilan Kesiman dawek galah kutus semeng rahina redite tanggal 17 Maret. Pemargi inucap sepisanan pina ke Cihne ngerebong sampun kekawitin. Pengrahu ring kewentenan kober warna bang petak miwah gadang taler sapisanan ngiringang susuhunan sane merupa pratima miwah petapakan ide betare sane lianan ring widangan kesiman nyayubin tigang desa pat banjar kali desa dinas miwah asiki kelurahan. Yening kober inucap sampun melinggih ring pura agung petilan tradisi taburah ngerebong sampun side kekawitin. Nemonin rahina redite galah sande tanggal 17 Maret kerama kesiman ngelaksanayang ngerebong. Sani kadulurin antuk parade penjor. Kepanggih 3 penjor sani kekaryanin STT miwah banjar adat ring kesiman ngewetuang kanan ngerebong sayan meriah. Manut bendesa desa adat kesiman Iketut Wisne, sani kesaringin wakil bendesa Gede Anom Ranuare tradisi ngerebong patut pisan kemargiang sani sampun raja kemargiang nyabran ngenem bulan apisan nemonin rahina reditipon medang siel. Desta puniki nanin kemargiang ngubeng ring tengahing pandemi COVID-19. Dawak punika baga irike kerauhin tur mebaos yening dresta puniki nenten dados kuang deang santukan ring niskala kerama kesiman unteng nyane ngelaksanayang pembersihan ring Buana Alit miwah Buana Agung. Anom ranuare ngewedarang pengrebongan wantah mata tujon ngelingang umat Hindu ngelintangin media ritual sakral mangdani sida mertenin tur ngewetuang kahanan repti pantaraning manusia sareng ide sayang widiwase manusia sareng imanusia miwah manusia sareng palemahan. Made Swece Bali Pos Nguningayang.